من حنا هستم، مربی فیتنس، بادی بیلدینگ و استپ. خیلی خوشحالم که میبینم اینجا خانوما همراه با آقایون تمرین میکنن و آینده قشنگی رو میبینم در این زمینه و زیبایی ورزش و قشنگیش همینه که میبینم خانوما با آقایون ورزش میکنن. من 5 ساڵە یاری دەکەم، یاری لە جوانی و بۆ یاری دەکەم لەشم جوان بێ و تەندروست بم و من داوا لە کچان و کوڕانی شارەکەم دەکەم بێن وەرزش بکەن. وەرزش زۆر باشە بۆ ئەوەی کۆمەلگەیەکی تەندروستمانە بێ و لەش و لارێکی ڕێکپێکمانە بێ و جوانمانە بێ. بازار ما بازار کامیرانه، اکسس کنترل میتین، الارم میتین، ام وانجورت کامیرا و اوان آمد فروشن. کامیرا جک دو جور میتین، کامیرا بیجنه کامیرا انالوگ و کامیرا آی پی. طبعا کامیرا آی پی کوالتی های باشتره و برستره، ام بیجن تکنولوژیا جدیدتره یا نیه یا کدینا بازاری ده. Sarayburnu, Boğazlar sürekli sağlık, sıhhat için, spor için sudayız. Bizim için fark etmiyor. Aslında bugün burada kar bekliyorduk ama şu an buraya kar yağmadı. İnşallah kar yağdığında da geleceğiz. Yani spor her türlü sağlık, sıhhat bizim için. Dışarıda üşüyebilirsiniz ama aslında girseniz, bunu sürekli girseniz hem sağlığınız için hem de psikolojinizin düzelmesi için, dertlerden arınmak için, her şey için. Yani görüyorsunuz işte mesela korona var, değil mi? Böyle bir şeyde en güzel şifa, en güzel ilaç bu.